and also be a judge. A kind of fra or me would debre. Fine. The Nakufado, our president, is so a lawyer. Yes. Because of the lawyer in Tina qualify no man. The Sukia Wako. Yes. A qualify no more timber president. Yes. What you say? Fine. And the woman said Christ is God. He is the King of Kings. Nothing. And the can I say Lord of Lord. We jana ni monyam na hinie ni tumi ni kasiye ni nyamesu owuro ni nyina egu ho ebe ya akwa ma nipa John said this. Yes. Obebe ya akwa ebe da nipa na so nyame o ebe she nipa echi edi ni kotodwe be si fom na nte wia ne to de nipa na so num ne nofo we nyame. Yes. Be dani akwa ebe ehwe nipa awayira enti Paul eba sakraye no and was study Christ, the method of Christ. So owurei say na trust some kafano. Yes. One say this so ye titiri ke pa and this what me rejected ne nyamsu na hinie na nimonyam no de agu ho no ba abese nipa yema ba be yakwa dia o se misua no. Yes. Nti Paul so jane lawyer to o jane fallacy to o ye no se de onimu hwe ade ne ho ba yakwa e ma nipa nyina. Nti saa asem na no aka kire Corinthians. Yes. Samo hwe me nsua me dibre na me wom na me jame dibre to but Christ na me hwe no sua no the position the dibre o se de city o jato oba yakwa nti monso monhwame nti so bi o Corinthians afum no so ya doctor for doctor de to that would change. We a lawyer on so fato. Yes. Ni nani akwa. What you say? Ni nani akwa yenye floor member. Yes. Ni nani nkwa. Yes. Ni nhwehwe wo mo ayira. Michelle. What's that for say? I think we didn't call it to the person opening question no. Asiye no no. Philippians 3 verse 17 to 19. Philippians chapter 3 verse 17. And the question of party I will learn to one now. One every or say one yamene yefunu onyamene yefunu na wana animo nyamo won aniwo mu na saasoso nneoma ho na odwene me hone one yamene yefunu say what so ana me je say bia so ube nyina me bia eni kwa so we adwuma ana say hona me ntia so say e dey na yefunu bit na nyina me ama ana so me pato ba ko so na answer krope o kam ye no kura ma answer yes ba ma me answer o say eni penya me ne yefunu asechira ne say yesom ye yefunu mo chenga urade efri juada ko chi juada eni panna so be ya adwuma enko asika ne ya hwehwe si e benya duane adi. Yes. I say this it. Yanimonyam ewo ya hodie mu. Meka ni ene oye ni petitru. Ni fie ni o wa bobra. So say this it. Enum na yanimonyam akose. Entine no obi ni dan. Obi ni car. Obi ni company bia. Ana onye adwuma bia. Yemuni ni petitru yemuni so enimo nyamfo so what you say yes enani pa bra ya bra nyina wasankafo na kan wose ni pa bra wo bra mana no na de na koma pemem nto de hwe efra no pa kosi anwumre ebi na mawiem ebodo nkomi de obedie ogina wiem okura dom bi kura dono
gong 2000 gong 300 me ma me aboka chalono to be ma ba gong what is here obi so force every nkontoma ebetere ko ayi what is say ahojo da aban wonam form because of the yefunu what do apa katre ne say ahojo da aban uye teachings wo de ebeboa ne kra oma we ka jo se kwan wa what is here nti Paul asmo wa kan ma menka ne yie na ti ase 370 wo se anuanom munsua me na monhwe wona wonam saa said ye mo yen munsua me na monhwe won a wonam saa said ye mo yen say nsusoso no na enipa bebre wo kwa munya mo ho manya mo ho asem nkae to aso kai afensu medi nisuo mereka bio se wo ye Kristo asenia no tamfo ye onipa no bebre ho a Kristo asenia no o tamfo nto kan ye zo jawa samate ye koya adwuma ya nya adwuma ba da ni abato korase jade o tira no dian o ya asenia no tamfo wona wa wieye wo se wona wona wieye ne oseye wa wieye wo seye o wanya me ne yafunu onyame ne wonyafunu na wona ni mo nyam wona ni wuom on se de sitie na asase ho nneoma ho na wadwen ane wodwene na yende yema yebuo no wo soro on se de wasi akano enti sanete se ye tuwo se sie so bi de lankuru se twam abion boys masaka ne dia abaso ya on se de sitie de yen se wonye bie ma so wonde wayi ne dia afiri ya una de tabai nti ehon na nipa nyina adwere wo obi anko magazine ko wo ma eboda de so o yire so ne gu nanim ebi so ne gu na chi na chiri da form o two boy joint o two way nyina ya funu what you say ona nimo nyam wo na ni wom o de ni nyina chi no ade a wo de nya ni mo nyam de wo mo ye onsa no ade ni ka ni fie ni we ni ni nyina nse ya matam what's up asumien kan ba chef o say mpacho wa About ma yanko ba fufu obi e fresh mo Hello. mpacho kasa eti o question the first na kasa free Okay. Pacho, we didn't disturb them because of free land. okay still with eti that's still with you Pacho, hello. yetio opening statement Okay, sorry. Pacho, then I would just say we are say Australia as a new on your before now. The chairman can say, a year do up that's all. Bible may tell us all this we say we are saying Sodom and Gomorrah. On some more chapel was I really doing one now, and as somebody almost now put on probably or more punishment. medase ensu yire ne ya punishment o eno nye oseye eno ya asotwe ya watemu ankasa ene sensuo na fa wo se jana si Sodom and Gomorrah ya sad wakotu ja enum dem eno de na me yi daka sieso de bebu o mu nyina atan ento kenka Peter ngoma na Jesus ko asamado ko ka sa kira wona ensu yire no e fa wo no sade e be yo behunu no asakra unya daje anu akan 1 Peter chapter 3 verse 9 okay 19 no ko ka de kira wo ana 1 Peter chapter 4 verse 6 ensu waka de tia no nti atemu odie emfa won se jaso na so obi nso wa efia ejato ni fia aso nso ya besa bu na tai obi wa anya no wa time na nso fa no obi wa epo ene fa no o me free libia be ya epo fa o mu nkyira se ya fa o ma wie
And the other would be born in a we are crown on a cotton not to Jim. Bachelor Frost said, I'll get free. Hello, Pacho, good morning. Good morning. Pacho, may the Richard make us free just in his side. Some Pacho can present me who say heaven a chedi and I say you may be a heaven and ya chedi. Ubi obakacho say a chedi be a boa. Unyuma na dokro. Pacho, now my second question also essay. Me to me answer second. Pick one. You show. Heaven and ya chedi. Unyuma. Ntina Yesu se film so wo a wanya de etet. Wo a wanya de etet. Yes, ya wa de tin ni bi wo age so ye ho adwuma. Yes. But ya say, ya wa de tin ni bi wo age se wo ye ho adwuma. What's up? Bachelor Frost said, I'll get free. You want to me on say This is say what can free. Because free But you eat your question. But my question is communion. You say sitting church as a probably mama qua, but say dinner. Now, maybe I do have them over the and this I say, so no be last and I will need the grow. And I am a number so I can't near inside Bobo so. Now, I love more family plans. Let me finish a family plan there, and then say, yeah, or people say, I'm found so many who say, yeah. And the maybe classes who said, no, yeah, as a say, need program be a no good year, say, a grown lady, and come on, you heard me more. One bomb can have not said, and say, if I could be Mr. Say, import my phone, but give a minimal functioning. Now, I'm say, family planning no can work. I mean, the arm to be. But we say, I'm without some documents say, family planning, and I'm just feeling with Papa. And this I'm going to say, Amiana, because you're so problem, no, she are coming yellow sugar, even you family planning, to them, he say, if you say, I'm going to say, I'm going to call you, I'm not doing because a dear woman is a family planner, no, some giant. But why jump as a family planning? So we jai dia na we jaya uko communion wa woni for family planning na was we jai ade ba medical delay eno de yam fa ne say wo kire fo ankire wo yes Paul say de wonnim no awrade bu na ne gusu na fe de ohuna o ka kire sakra wadwen show. Yeah, no. Ade ba ko a wo se nipa nyina a che no nso ne se Bible na da ho no se wodi wani esi asofo no so a na wa nhwe Bible no mu dia asem beba on be yirawo me da bia meka me se on pese obeja asore no ema no ntutu so odudu abo no ne correction na fode abo no because nsem yo ha onka ye wo se obeye adwuma pa ne mfan se afe watimi anya ba se 5 billion afe unya pero obejina wa fode ba konya 5 billion yet the percentage manual okura 500 million omo ko ne 10% kura no what you say? Yes. Omo ko ne 10%. Okura 500 million. Obesa agini pay. Obesa agini allowances. What am I say? Enti on kan kire o ma wunya asore no. Ti asemini. Eno na so mu si aka sa. O ma dwene se yegu o ma sore. Tani o se ya katra asore ma ne se muntie no. Ede no onim. Onim hwe. Entina me se obia nto Bible ni bi. Se yenimo o, se yenimo o, won so kan bi. Bajo say. The day wo home bajo. Bajo funny pa from my bajo. Hello, what's up? Yes, we get into. What David home, David net to say. If I say, I can say free. As a friend, maybe get a feel that.
Ira compacho it you. Yo, damn me pacho what you maybe a teenager tobacco in Proverbs 31 verse 20. Proverbs 41. 31. 31. Okay. Verse 20. Me pacho mo boni watene samu boni na woso yeni ne wine na boni one fine. Bai ne nsema mobruni na otene nsema yeni. Ye kam mobruni a obi a wo mobo ekunafo ye mobrofo. Yes. Enwisia ye mobrofo. Yes. Enyanka ye mobrofo. O se de sitie. O mu nyina ye mobrofo. O yarefo. Obi asabi ni nsam ye nu nyina atwitwa. Ene da say na me hwebu of maame fon so. O de ne nan na ba organ. Na se de lady ni si tudwom no. Me hwa ne so o de ne nan ba organ. Na o to nyina fe na ni hwa atata. Omo congregation abrofo omo nyina sunsuo. Omo nyina na voice kura na o de to nyom no e kanfo nyama no ubesu. Omo na yam obrofo. Oh, said this here. Obu wa woda. But was sum nyame ababri wa poso. E kan from obrofo. Okay. So yeni nso obi a sabi die odi onibi onyare ne sabi on pa adwuma na emom oye adwuma no kora no a enkusu aba oye yeni ebi abeko kora ase me da ase ebi abeko kurom na yeni no eda ba ko no dem ba bi oda no kura no ehoyem papadan sese ukora keta kura wona biso ti mka se woyi ehia na pa obisa o so ta antini pe obeyeden here ni bi ni pai former president maame no tete no oni se here ne pa former president mama na mama no tete no de ni se chire no omun kan chire former president here ne pa me check we don go VAT dey come on mama no no ati tubini yeah dey your friend say na ka say free but your friend say na ka say free na ba cho me dey from my cafe runabout me ba cho First Samuel chapter 2 verse 6. Aye day. Me James 1:13. Me hono me ntiase. Was it First Samuel chapter 2:6? First Samuel chapter 2 verse 6. Na James 3. James 1 verse 13. Ose Radi na ekum no manko. Na rende na onti ase. Onti ase se Radi na ekum nipa. Aha, na ndi wo no na James 1 13 so say Radi yam fa boni yan so nhwe obi nhwe na so obi hwa na kono na agege na dada na so no hwe akono no nyinsa wo boni wie nyina wo de wonti ase no nyame na ekumo ani mi enu ni kwen bomo emfe no kra Radi na ekum ti so bi ka twa se bayifo ekum obi a me to yi wonti mfa we ma dada me ndi mfa we ma trek me na bi sa tio ade o mi se enye owuo na nyame di so obi a eni pa ya boni nyame di owuo pa ne hyew yes on fan so re oso wa kono na agege wa so wa na kono ni nyinsan wa wo boni wie nyina na wuwu
na awurade no ana bɔ owuo ɔbɔ abɔfo a ɔyɛ deaf yes wodi ase yes wodi bɔne awurade kum ɛna nipa bi a ɔkra bi a ɔba asase so nyame ma ne mfie obedi womfie ne wie dura na nyame asoma owuo no abeyi wafiri saa na te akwa te sɛ dame ɛne wale yɛto no fo nipa mfie bɛte anim woda baabi a wɔsɛ yɛ ne atwa wadi ne ayi wafiri but your friends and how can free. Hello, good morning. Good morning. Patrol, a friend I like because I feel London. It's you. Patrol, my question for our area home. Let me be such a me a branch here, my friend and me. The main life on the Bible, no, the pastor who are church near the time they me monitor and no power and Sundays near the master and so she the cosuni BPA come na a farmer warrior honey idea sisia me bon pie any idea sin and coupon and I'm say me pacho me hu oba binam anything como if you are not doing me oba from so eating como I mean new beyond die since me fair radi me never day a bomb putting for eating como no omo me no a wo omo nyina wo ne bia nai hello Mitio. Kosum Bacho. Hello. Bacho Kosum. Aha, me pacho na se me ne ma be ba kumi nu edin komo. Ebia se me busa omo e wa ware mu ni ade a me no bia nya bibia. Yes, me pacho no me je tini kakra mo se eno no me pacho pastor be tumi a chere mu aka se eno na e boni ana se because ebia na oba ko hu ni suba ye ni ana ne oba hofo din komo ebia hu ni da ye hu na nim da ene ade ni din komo e fa ebia ware ho ni ade a pacho no sa no pastor be tumi a chere mu kakra e boni ana bibia me da sipi oso wa ye na da o awon fa ye huhudie den tina wa so do ani carry ababa so betre ne sa oba na di nkomo adentina de onwene oba na wo peno no wo ye wo mfem pade ankasa no umbisa no mum kwasem nyaw na obo wo mfem pade nti wo ankasa wonnim nti nipa bi opeso ware no se wo mfa urade a obepempem te se so no o se urade na ma direction so oba no oni na out of 100 Christians no metimi akase mu 1% pe 1 say 100 Christian okay yes, okay 1 say 1 say and wo bre me nyame me urade yi ne mfem pade ankasa ma no ni nyina ni me pacho pastor me pacho ne no sa no me pacho wa se me nya botwe na me nya agizie bi efa ware no ho ansana the woman say the woman say my trade be how to choose a life partner at the YouTube but YouTube yeah okay YouTube how to choose a life partner on YouTube type of paper so no say nyame bo no wo ye mfem pade adanwene oba wan kasa no onwene no wan hunu okay what you say enti eye me wo ani awrade communication na awrade be kire so oba ni okay enti you can give God sign say awrade oba no say onu a say oba ya me yere no ma me hunu bibi sei e wo no eno teke wo nko a ye mfa ni nkomo nkire obi eye wo ne wa awrade nko ante se de arieza ani awrade di nkuta ho ye so nko ware wo Abraham fie wonim ho ono ye beto no kwan what you say wonim Isaac nso yere no but only God know ono nko an anim Isaac yere enti obompa esra awrade se awrade kuro na me kom no oba obema ma nsuanom no ma funumu no nsuanom emo oba bia me serve me di oba wo ye me master ba Isaac yere nko na mani nsave me ema bebre beto na bura no nso obi ama no nsuo ni bi
kosi se Rebecca bai nyame kasa o na nipa dum bi a ntem oh but no you need time for God. Okay. Mati de o kana so pa ni ade me da se be ntisi ana che se de o kana de ana o se me nyabotre etwen bi ansa e between you na tumi amuvu enya di inform enya di inform enya vision asem vision da bia me come say vision me gidi but me nyini vision Satan timi yi kire yes edidi me ma so da ye yare betimi amoa so da ye de wodi wani hwe betimi yi a kire wo da ye into vision de ye mentam fa vision nya adwuma enya adwuma okay me gidi enya sa vision yo me gidi but one show ya Satan be deceive yes and the woman say any code between you and God I was all picky code now book code no one pay say urade e be so what you say yes oba ya me yere no oba ya me yere no ye wo urade uyi ni firi me mfe no no say this here ma me hunu oba ni say e bia ada obehia me no on chem we ana wonye bibi say okay yes okay that is code that no yemfa ni nkomo yanka kure mpie ya no that code is between you and God and no matter you meditate you prayer you meditate upon the word of God no yes. you can meditate only every day this ankuta won between you and fa ni nkomo nkire obi a dia ye di ko di ko obi ba pa mo bi ko of